umupira utewe kwa Savia Shote. Haya mugenzi we Mangwende utanze pasi hariya kira ku gituza bekomeye mwizamu Lage igitego cha mbere cha APR Football Club gitsinzwe Kiringiro Lage urotaka biri rwose. Ni igitego giturutse ku makosa batakaje umupira hagati mu kibuga. Ikipe ya APR FC ikora contre attaque yihuse, Lage aritonda umupira awushira mu rushundura, igitego kibaye igitego cya 8 yatsinze muri Shampiyona Azam Rwanda Premier League. Nyezamu Gadi hawe nayo ntabwo asobanukiwe rwose, navuga ko habayeho uburangare bw'abadefenseur. Sengimana Jean Pierre Tayisire Jide batashoboye gufunga neza umusore Kiringiro Lage, kiza ku gituza rwose ashira hasi arikura ishoti yatsinze neza igitego. Trezor Ndikumana maarufu kwa kupiga mipira kutengwa pale, ishapiga tunarudishwa na hatari katika eneo hili la hatari, anaambiwa penalty. Kwa penalty utapigwa pale baada ya mchezaji bila shaka kuunawa. Ngoja taangalia nani kaunawa. Kwa hiyo penalty itapigwa. Unapochezea nyuma sana madhambi kama hayo hutokea. Kocha Zlatko hajaamini ni kitu gani kinatokea hapa. Namuona Bodo ndiye anajipanga hapa ama Trezor. Ulipigwa kwanza shuti. Rugwiro ndiye amenawa mpira. Rero penalty kabigiye guterwa nyuma yaho berekanye ko Rugwiro yawukoze. Penalty rero kabigiye guterwa. Trezor Ndikumana kapiteni w'ikipe y'Amagaju ni ugiye gutera. Mwari Fiacre akaba ahagaze mu izamu, umupira ugiye guterwa na Trezor. Katurebe iyi penalty aratuje rwose, ubona ko ibi bintu arabimenyereye. Arawuteye igitego cyo kwishyura hano kuri stade ya Nyagisenyi. Igitego ni kimwe ku kindi gitsinzwe na Trezor Ndikumana kapiteni w'Amagaju. Ni igitego gitsinzwe ku ikosa ryarikozwe na Hervé Rugwiro. Tukibutse ko nanone match ya mbere ikipe ya APR FC yatakaje ariwe wakoreye ikosa ku mukinnyi ikipe ya Mukura, iza kubona penalty yaje guterwa na Gael. Ikosa nanone rya penalty iturutse kuri Hervé Rugwiro rivuyemo igitego cyo kwishyura. Imana ishimwe Mangwende, uburyo bubonetse ku ruhande rwa APR. Pasa nziza cyane yakomeye igitego cyateguwe kuva hagati Abaniyonzima Ali bagiye gufatanya na Emmanuel Manishimwe Mangwende, asukumira umupira imbere bagenzi be. Baro imaze gushyirwa mu izamu neza cyane n'umukinnyi Shimimana Imran Shimimana tsinze igitego ku munota wa 43 nyuma yo guhererekanya neza cyane we na Byiringiro mpira ruturutse hagati. Arerekana uburyo yagiye atanga pasi hariya, mpira kubiswe rero ko byakenze hariya. Bibigira Imana hise no waje gushota unyezama ukoraho akoza w'intoki, akojeje w'intoki ariko ntuzeri hafi. Imran Shimimana akaba agiye guha bizu kamera ya Azam. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kubaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.